Abusua enesoso ayenyankopon epe ema menu mienu ahia ewo empo Nkuranhyensem a mede brew ewo Adom TV so meda asese wo de afidi ato ha na obetie Nkuranhyensem we wonfro obi afro bi se wono so entie bi ene asem a mede brew wo no na tifi sem ne se be the master of your life your babu wura ebi wo ha ya kwade mu obi meka kwa anye se bia wo som ba wabra ba koda ne enkwasom eme bi adwenkyere eme bi ne ye ba brabo aye bui emre do ese obi sa ho say how can I reach my personal goals timopo ne da yeso am wono meden akoduru tampempenso no how do I get motivated and be the master of my life meden na kwamma so na mefa so ahye me hunkran na maye mabrabo wura owura oyade nyina etire how can I develop a successful mindset kwambe so na mefa metimi ama adwen akosi se eyedi adwenwen ye adwen akodo e wo wiase ebi ya beguro ebi ya bonfiayo ebi ye watimi aka me ebi adwenwen ebi so ye mpuntuo adwen meden na menya mpuntuo adwen na abrabo ayebu no we live in a world where we are bombarded with a myriad of information ofa benkum ni fa osoni asase ase a obi e kasa emfoni ye twa mfoni de efe de enyefe ye nioma akire wa chese obe we our brabo ko say nenso the question is who would you allow to be in charge of your life abrabo awobu obi bi say why na ekura ma brabo mo ne me ko o ma me aja onua bi ana panemu bi ana wankasa you know to run your life successfully you will need someone to be in charge of your life adwuma ye were directors and your CEOs ono okura adwuma yi efa pemo a wode adwuma ne ko bebe ekọ wa brabo ye adwuma wan na ka oye o CEO the best CEO of your life will be you the question is who is in charge in the life I'm leading today wan de kura ma brabo am ebo ne e bia e wo no ma me kire o de ene ne enye empo onafofo ne onua no so keka wo nsem bia ebo ya beguro wo de wa say wo de say empo ko school teacher for so kire wa de we were fail we were pass it. And then there are other people we call significant others. One more bro no so ni baby out no. What's what to din na empo one year Kenya mean some so chira o kwa fa so ye papa ne bone. Na even amamre culture eso chira onyoma ye na busua mu ni ye ni fi na bontene. Nsembre onyoma we nyina so eye busua ena ne agya enamfo teacher fo ne asofo ne won ya kire wo. Ba wankasa no e den ena ekura wa odibo bra. You see, remember the life you have it's your own and you must be in charge of your life. Baba obo e wan kasa wo de. Enye obi na ebu ama wan na ebu abrabo. Emmom ebitura bia be hia obi obehye onkran you need mentors. Obi hia obi obehwe na abrabo so kasa pese bia se ni persimasi. Nanso so menko yeso obi se wo yese wan kasa. Uko yeso obi anu akọ photocopy. You were made original. Onyame hwe mu you eye osoronko. You are a unique product. Bibi wo mu abetimi ada na die na chese ni persimasi woni nie. Se bia adwo akwabena kwadwo wo so udin etese ewa amansan asum today me pese me no kan sem bia e be kire ko abefa so take charge of your life hu nya pa abrabo e obue wan na ekura nsem ka kire on say fin na kwe me mabrabo me ana me kura na nsem me ana me kura me abrabo e wo nsuo so akwa hodo so nempo sa so che bunkam se den ya se bi hye me hu kran na me gina abrabo no because my brabo no nsunsu so ni free mankasa. There are many people out there who seek to be energetic and live a life of passion. Ye nyina wo bibi we mu a etie mu epese e da na die. Nanso de na stop wo. E bia wanya adwi mi se me pese me ya de we, pese me ko ade na stop wo. E bi wo ha ye nsem wo ka kire wo. Wo betima ya wo ye bibi ni untimi nye o ye nkran ni o ya kani. We de nya bibi fu suban ye boa. Bibie ni ho a eda wakoma proso apese o ya wontimi ye gise o kasa wontimi nyo enti na de ema amamre abusua bebi o de ko du ye no ensu kwan find a way to work out of the comfort zone of your life ye ka comfort zone bebi out semre ni o ma wo ye na afa ya so eno an ye no no jai nye sa na ye no abrabo wo ba sa obi bibi sonko wo ye do bedu ha se osuban bi deadi na ankrankra nya so mfaso eno nti no entie ni amanfo ka me kase entie na manfo kanya untie se bone ya se gya na unyai entie na manfo ka se me manfo ano nsam enka wo nhye emu abamu na mum tie wan kasa wo mu nsam ase we de metimi ayo
We to transform your life, you need to change your beliefs. And never I am more jedi. Say, oh, when they mean potato, I mean to me way. Or me say that be no correct. So it titia, so it tinting. And never who about me ayo. So you bass or bemba. You will near my obey say a bone uncle ponsa dear. Was say me boss, say me so. No, I could share the in our so. No, I swamba. Besides, and that day, some quantity this show was some briable one. What swamba? And Poisson Ababen was so. A boyfriend of Pacusan, you may about us one dream at a tea or your dear, a buffo, and a empo I will hold you, and no yaba. And you are begru, and you may go up them. A castle be a so a bar, or brabum, or wadium, where you was so a bar, a dim faso de abre one cassa. Ne empo bit me check us, oh ya, where the amateur summer sorry, and only about panel. It is good to listen to advice, say a foot you. Say be chira but the road to travel is your own. Kwan ya wonam so awu abrabo yi aya wankasa. Enioma enan ne enum na say oyi for abrabom. Abeguro nsem, self doubt. Oh me dey me ntimi nye. We dey menko school, we dey menura is the number 1 killer. And ku abrabo akwantu. Number 2 excuse. Say wo penche chire mo ama nioma wontimi nye. Oh me ntimi nye we because say dabi. Number 3 blame. We no yo yenti na mentimi nye. Ma me na tete me free Ghana enti na dabi. 4, a worry. Atete a watete wadwene. Ye ntade we be ko ne sen. Na che se wo nwinwi na watete. 5, a fear ehu. Mi kotu mi nan me yamfom so. Mi kotu mi nan me din kugu. The fear of mistakes and failure will always keep you at bay. It is any mama bomu yi. Men dwine ho da. Men ba ho abomfia yo. Abeguro self doubt. O me dia we ntimi nye. Ebia mata de nya mfetimi kokoma e be sere me de nya atade de ye de. Yet tintin the subai and adwempa ye. In the end, the life you lead, it all comes down to your mind. Baba wo bueno e wadwene. E wadwene. Ya dua na be wo adwene so a na enya wo ya keka nsem bi a kire wo a wa old for said na ye nokre. Me menkrani ba me kan kasa. Obi kan se kankrani ntimi nka twa ka me gituma nka me nie. Bibia ni wa wontimi enyo. Na de ka che me bibia ni ho a me sin kete se meyo a mentimi ye bibia ni ho a me kasa meyo a akwanside be ba akwanside ni ye mankasa abegro nsema me ka kire me ho excuse a me ma me ho o wa china meye o ade chi me fa ne say o me dem ni politician bia ntimi yo da bi nya no kore. Before you were not made to be enhanced by a political power. You say one kasa wo tumi di wo mu fa be adwuma ade na wasi ho kwan esa nyoma a watete ne a wahunu nti wo hwa abefu fidie so a wotin se bebre e ka so bi wo ha fa na tenten na akokọ anya no kore ahofa ne wo e ka so bi o mama obi wa macho wo ye macho wa brabo mu enhwo bi esuban so mfa bu bra bisa ho se me why na we in charge of my life and give the charge of your life to your own mindset adwina abedwene ani anamutu abetuo ni nkura se be hye ho no be mo brabo aye ka behwe ene mesrawo menu abama emre do say you take charge of your own life, take charge of your own marriage and our juma woyo kwan bia so no ento asafe be no wo yes ade we na yi say in some way ensem fatefo adwemu a wanye yi ameso menna aha na meja wo woni wo nyame ntena edin yam je so aya ni tekotego makrao